recording sinovi posle malo dosta vremena Evo sad sam namjestio konačno okruženje i sve što mi treba. Mikrofon nisam imao, sjebao sam stari mikrofon. To samo ja mogu. Danas radim breakdown, znači ovog ovdje postera što sam pravio. Iću korak po korak sve šta sam dodavao, čemu šta služi, kako sam šta uradio da izgleda, da dobijem ovaj efekt na kraju. Znači krećemo od početka. Prvo slika običnog puta, to sam našao negdje na netu kao, čini mi se Creative Commons licenca. Zatim sam na tu sliku ubacio oblake sa druge slike. Posle toga dodavanje ove munjeva sa strane, znači da bi munju dodao, stavio sam blending mod na screen i malo obrisao ivice da ne budu oštre i zadovoljan sam s tim kako ispalo. Sljedeće isekao sam sa slike policijski helikopter i dodao ga ovdje. Na njemu sam smanjio opacity na 82% i uradio sam color correction koristeći image adjustment curves, da dobijem približnu boju kao što je nebo oko njega, znači taj žuti odsjek na njemu. Posle toga dodavanje dva policijska džipa. Ovaj sam malo pomerio iz perspektive. Zatim ide korekcija boja. Kao što vidite, ovo je pre, ovo je posle. Zatim svetla na džipovima. I sva svetla koja sam radio sam isključivo jednim flareom koji sam skinuo sa interneta. Zatim dodavanje ovog pozadinskog svetla koje dolazi od pozadi. Posle toga ide dim i još malo svetla. Zatim dolazi plamen koji sam isto uradio blending mod na screen i malo sam ivice doradio. Zatim sam taj isti plamen filter, išao sam znači filter blur, Gaussian blur. Dobio sam isti taj plamen, samo što je bio malo glomazniji i više zamućeniji, tako da dobijam utisak kao da osvetljenje dolazi sa tog plamena. Posle toga dodajem ovo sa strane, pojačavam malo efekat, isto radim i sa ove strane. Isto sam ovdje 3 puta pojačao efekat, zato što se ovaj auto u stvari vidi. Dodavanje ovog plamena ovdje, dodavanje malo svetla, zatim ubacivanje puške koja će kasnije da dođe iza glavnog lika koji će se uskoro pojaviti, pojačavanje vatre, dodao sam flare i na ovo svetlo čisto da dobijem taj malo bolji efekat. Malo sam pojačao svetlinu, sada ubacivanje znači glavnog lika, ništa posebno, uzeo sam, isekao sam svoju sliku sa druge slike koju imam u računaru, koju ću sad da otvorim. Znači odavde sam isekao sliku, ubacio sam ovdje. Zatim sam dodao svetlo koje dolazi od nazad i izgleda kao da osvetljuje malo levu stranu moju. Ovo je znači senka za cigaru koju dodam sljedeću. Dim na cigari. Ništa posebno. Isto opet screen blending mod. Ovdje malo svetlo da ovaj helikopter izgleda kao da je iza
ovih parova. Zatim color korekcija, koja povećava kontrast. Sljedeće dodajem žar na cigari i još malo svetla. Zatim dolazi na red beretka koju sam isto isekao sa druge slike. Ovdje sam pomoću clone toola sklonio originalno obeležje i dodao sam srpski grb koji sam skinuo sa interneta. Zatim naočare koje sam skinuo sa druge slike. Na njih sam dodao blagu senku čisto da bi dobio taj utisak kao da su stvarno tu. Zatim još jedna korekcija boja, ubacivanje teksta, još jedna korekcija boja i ovo je završna slika, znači kako izgleda. Sada ću otvoriti evo kako to izgleda ubrzano. Znači to je to. Hvala na gledanju ovog klipa, bit će uskoro još ovakvih klipova, ovo je samo test i vidimo se.